Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga oras sa amin papagayam. Sakbay ti shout out. Wano panagibasa tayo kadagiti comments. Denggan tayo pa'y daytoy. Hello! Welcome once again papagayam. Dito'y channel tayo. Jor Drama Tips TV. Sagutan kayo manin papagayam. Iti sabali pa'y a joke or comedy skit. Denggan yung narudan. Dumsag kayo, nana. Nakadanon kayo. Ay, aguray ka. Ako kung doktora ka. Pero kaktay sinilas ko. Awan mo tan. Nangikan nyo aya, nana. Kano yung batik dito daga. Sakbay asim magpatak. Anya? Lugan na ito'y, nana. Saan abalay? Abay nga, ingin batiyo. Kung nagustuhan nyo papagayam, paki-like and subscribe. Kan i-click yung mutan at bell button. Tap no ma-update kayo kadagiti sumarsaruno at joke, entertainment, Ilocano drama tips tutorial, kanda dumapay. Dagiti saan pa'y nakasubscribe papagayam, paki-subscribe mutan Kat, thank you so much. Iti panang tarabayo, iti dayto at channel. Jor Drama Tips TV. Tuy pagayam nyo, ang mga uawis kada kayo amin, Jocelyn Oblero Ramirez, Weno Auntie Jor. Okay, shoutout time! Agibasa tayo nga rudan kadagiti comments. Shoutout para kini pagayam Clarita Martin. Ako nana, nasakit yan ko nga agkat katawa madam. Ako nana. Kablao mat para kini pagayam Brendon Taltala. Ako nana, mayata dengdenggan ngam adu ti advertisement na. Wan papagayam nag-atidug pay nga rod. Ngam anusan tayo ta, day tamot ti makatultulong kada tayo, tapno ti kastaget adamot masweldo. Kat kunamot ni pagayam Florenda Kimpaoy, wan Ma'am Jor. Mayat ti kastoy at dati short nga shoutout videos. Kasta kumamat dagiti amin nga nag-subscribe hehe kuna naman. Nimot pagayam nga Al Kathleen Umayas, always listening kuna naman. Kunamot da pagayam Castañeda Floresma ken Jasmine Rivera. Thanks, iti shoutout ma'am kuna damat. Welcome mat kada kayo papagayam. Kablawan tayo mat ni pagayam Rosie Ragmak. Nagmayat kunana ngam san na akayat gayam ti di background nga katawa. Bayang pagayam ta medyo ipakapsut mintulaangan iti technician. Thank you iti comment mo pagayam. Okay, thank you kada kay amin nag-comment, nag-like kan amin subscribers tayo. Thank you so much. Kadagiti support you. Iti daytoy programa unay daytan kaka. Stay safe and God bless us all.